seryoso na kaayo bisag bata makamaog apir. Way gipili nga edad hampakay lang sa palad apir. Isig ka mga tudlo itoy udlang itagpo alain. Babae og lalaki labi na og teenager apir. May bagong nagkita naghangog pagyud silag apir. Dinhay mga bayot nangalipay na himuot apir. Magtiayo nag-away nag-ulipis na sila apir. Mga tratong naguol kay nag-break sila numor apir. Dinhay mga buta nag-apir pagyud sila apir. Disgrasya wa matumong nangatusnog ilang naon apir. Okay lang way problema basta mo sinyas ka nag-apir. Kon mangluod ang usa ang iyong alang og ina apir. Apir, 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 apir. Apir.